tonight. All right. Ke dire bjale. Prof. Ya a ke go tamiše morena Phala re thaba thata go gahlana le lena ntate Phala ka mo Mokopane makopantšha batho wa dumedišang batheeletši ba Mokopane community radio station ke Professor Donald Moremi ke tšwa kua ga Matlala Ramošebo ke ngaka ya setšo yeo e šomago ka batho ka go fapana mmogo le ka mathata ka go fapana kudu ba gešo re rarolla mathata ka gare ga malapa re rarolla mathata a magolo a go swana le ge e le gore ka gae ba ne le balwetši ba dutše le bona balwetši bao mo gongwe ke kgale bantši ba bajwa ba le ka mo gae ka gae ga gona letseno le le bang gona ke mo e leng gore go tsena nna Professor Moremi ka tsena ndene ka le ka go tliša thušo ka mokgong ka gonang ka gona ka mola dikgokaganyong tša le ya go ba gešo ke a le tamiša le kgono ke bone gore go bohlokwa kudu gore ge re e tla ka mo radiong ya gabe rena ya Mokopane re be le balli ba e leng gore ba le bona re seke ra tla fela ra tla ra tsebiša batho gore re bomang re šoma kang e be e le taba e thomile ya go thuša batho jwalo ka ngaka ya setšo morena Phala ke na le 15 years ke šoma mmereko wa bongaka ba setšo ke ntše ke thuša batho ka mehla le ka matšatši jwale le kgolle ke bone gore ke le etele ka mo Mokopane gobane ke kwa bontši ba dinaga tša ka mothoko ye bo Mokopane bo moletši ba lla ba re prof o thuša batho fela ba ka saete eo na rena ka mo go rena o tlo fihlaneng ka bona go swanetše gore no ke tshwanelo gore ke fihle ka mothoko e ke tsame ke thuša batho ke seke ka thuša batho ba ba lego kgausi le gae fela so ke moo ke ileng ka e kgokaganya le radio ye gore ke kgone go fihla ke tle ke thuše ba ba nyakang thušo ke dutše fase le boto ka kua gae ra re ge re dutše fase ra re no a re bontšhaneng re na le di-comment tše e leng gore di a bontšha mo Facebook ka mo dikgokaganyong tša leago tša go bontšha gore batho ba ka mothoko e ba hloka thušo and then ke mo e leng gore bo the right reverend Malefo ba ile ba bona e le gore go swanetše gore re tsamaeng re ye ka Mokopane re ye go kwa gore dillo tša ka thoko ye ya ka Mokopane ke eng gobane mathata re sepelang re a rarolla magagešo ke a mantši a ke dumediše balli ba rena ba bošego ba lekgono bao e lego gore ba fihlile ka mo meagong ya kgašo ke a letamiša ba gešo le kae re gona ya ge le ka hlaboša lentšu le tlabe le nthagile kudu a ke thome ka mola go tate ke tamiše tate a bolele gore ke mang o tšwa kae gae ya re ka thoma ka mo go lena pa thobela le bolela le lesetša moselagong ke tšwa ke le ga Mašašane polekeng ba re ke ga Matlapa ke ya go leboga ntate Moselakgomo lesetša leina le lebotse la go swana le la Abuti banna ge re tamiše ka mo go Abuti ke mang re bolela le malome Michael Moselakgomo go tšwa ga Matlapa ga Mašašane ka mo ga Mašašane ba gešo theeletšang re tle re kgoneng go fana maele ba ga Moselakgomo theetšang re tle re kgoneng go fana maele re boneng gore go tloga mo ba gešo ro bereka jwang a re kweng ba gešo ba ga Moselakgomo bothata bo bogolo bo buileng ba le tšea ba le tliša ka mo meagong ya kgašo gore le tle le kgone go kopana le nna jwale ke le ngaka ya setšo le hloka thušo ya eng ba gešo mo mengwageng ya go feta go tloga 2020 o ka re no dula re na le lego ya ngwaga ka ngwaga re bile le makgwa go lekana mane go tloga ka 2020 jale bothata ke gore a re kgone go kwiša go tlhokofala batswadi ba rena ba bagolo ba ba re tlhokometseng ka mo gae go tlhokofala batswadi go tlhokofala batswadi nna motswadi ya ka o tlhokofetse ka 2007 ke nna firstborn ya o ke tsamang le ena ke tla re ke moratho wa ka ke ngwana momogolo wa ka mage o tlhokofetse ka 2021 ya and then go tloga mo a tlhokofala ka 2021 e le January ka April same year go a tlhokofala malome a rena ene magwa gona ke a la gore motho a re mo iše sepetlele ra mooka ene e be se batho ba bagolo ka mogong motswadi wa gage o ba dira bo 60 years nna mma o tlhokofetse a sena 40 years ene malome le yena o ba lata 60 o ka re bana le bo 59 wa le maloba mo ka April gape re bile le kgole lengwe la Mokgalabe last month re molokile ka 27 tša last month le yena o di tlhokofala re sa kwešiše gore go diragetšeng ba no mohumane ke yena monno
le moratho mongwe wa ka ga gona ba no mohumana a tlhokofetse a le ka mo a robalang ka go and then bothata bo bongwe gape-gape ke taba ya go tlhoka le mešomo ka mo gae gore go do ba le taba gore a go šomiwe monno ke tsamayang le ena mo o ba a šoma o tswa sekolong o di ile civil engineering and then a no thoma šoma ka re mengwaganyana then go tloga moo ya ba gore o kry-a accident a rekile koloi o feditse go berekaneng ke ngwaga ma 2014 sala šoma ka 2014 a tloga a feditše thuto tša ge tša civil engineering go tloga moo a tlhakatlhakana a senkere ke re thušo a ba gore before mmaga a tlhokofala ne ntse a fela a iša le mmage letsogo a tsuba matekwane so a re kwešiše gore ga botsebotse ka kua lapeng le la go tseneng go a ba le moratho mongwe ka le ena o iphile jwang le ena o tswa sekolong o fitlhile ka certificate a se a kgone go fitlhelela diploma ya accounting but o dirile o rušetše ka subject tše pedi go tloga moo a sa re fa update ka gae a sa re theeletša ka gae so e dio ba tlhakatlhakano e leng gona e kgolo ga ke go kwa gabotse ntate Moselagomo ne le lebagane le mathata a mantši ka gare ga lapa la gabo lena le lebagane le mahu le lebagane le mathata a ile go gore a wela bana pele re ka kua mahung a re thome ka bophelo ba Mokgalabo a ke motsebe Mokgalabo ke thoma go mmona le hono mara ka bo yena fela appearance ya gage ya Mokgalabo ya bontšha gore Mokgalabo go ga boima ya bontšha gore Mokgalabo o phela boima Mokgalabo geshu a re tsene ditabeng tša gago bothata bo bogolo mo bophelong ba gago ke bothata no ba boletši ba monagano ile ya ntshwara gampe tabeng bothata ke gore ke ya dipetlele ke fumana dipilisi Mokgalabo o bona la ba ile ba mo jela mona Mokgalabo o bona la ile gore ba ile ba nyaka go kusha batswadi ba gagwe bohloko ka yena Mokgalabo ka bo yena bophelo bo a bophelang go njwale ga a phele bophelo bo ile go gore ba belenagana gore e tla ba yena monna o bontšha ga botse re go na le meliko ya sepela le yona gobane o ka lebelela bophelo ba gagwe bo ka gare ga leswiswi lebelela o tsene sekolo a fetša a phasa a gona go graduate course ya gagwe ya civil engineering but problem e kgolo mo go monna wa geshu shi monna geshu o berekile koloi ya gagwe e go felleditše e sekore ntwa e bereketšeng ka nore ga e gona le tšhelete nka nore ga a nayo and then that's why a ile a felletša a eba ka fase ga di-depression a bajwa ntwe re santšeng re e tsebe mo bophelong kudu e dira ke baswa ba gaborena baswa ba gaborena ge ba thoma go kry-a mebereko e mebotse baswa ba gaborena ba lebala go phetha ditaelo kudu gagolo ba masogana gaborena go ka lebelela gone jwa le monna geshu ba athaketa mo dikoloing gobane ba tseba gore ge ba thoma ba bereka fela masogana gaborena ba no phela fela ga ba bereke koloi tša bona ba tethege a ba rie selo se segolo ke gore ba no rena re lo tša rena di lokile di right and then ba fetša ba go baletša dikoloi ba bang ba bona ba e ba go swana le abutiso bophelo ba abuti bo bona la ile gore ke bana ba le ileng gore ba babe ba tlogetše ba bereka ba re mola ba seno bereka ba ba tšeela dimpho ba be ba fetša ba nyaka go bona ba e phepa ka diokobatši go ka lebelela abuti ke kwele polelong ya gore le re ba iša mama letsogo ke lebaka la gore motho o sepela le ntho e mmotšang gore a dire diphoso tše e leng gore santše a kwiša batho ba gabo bohloko gobane ba gabo be ba lebeletše gore go swanetše go tšwa tše di botse mo go yena ntwa mathomo abuti mola wa berekang ke eng e o ileng wa e direla motswadi wa gago o agile ntlo ge o ka lebelela baagi ba bantšhi ba agileng dintlo ka gae bontšhi ba bona ba ile ba aga ntlo go bile le mahu ka gare goba bana ba hlakahlakane ka gare gobane batho ba bošego ba kwata kudu ge ba bona motho a e ba le se sengwe se se botse se e leng gore o a se tšweleletša ka gae o agile ntlo a boa a reka koloi a kgopiša ba babe so ntwe santšeng re e dire mo go Mokgalabo ke tlo mo thuša ke ne problem ya go mo thuša ke tlo le charge but tsela ya gage ya gore ke mo thuše
ke nyaka gore nna le yena re boledišane re kwane Ke nnete. abuti mama go kae ke bona a tlhokofetšego ka 2020 mama ga go robetše go gopola ke eng ntwe o e dirileng mamago o bonang o ka re mamago a ka ba a robetše a kgopišegile ka yona ke ge ile ka ba iša letsogo ke ge o ile wa ria tlhaboša lentso gannyane ka ba iša letsogo ke ge o mo išitše letsogo nako o betha mama gago o bo mmethela eng o ba dirile mamago se dintho e le gore ba e dirile no ba go tlhakatlhakana ke rela gore like go tlile eng mo go wena ya gore bale wo mama ke santse ke mopapatle a bo go se dintho e ba di ileng then o ile wa boa wa mo kgopela tshwarelo gore maybe ke taba tša go masogola ke ile ka ba kgopela tshwarelo kore ke taba ya ge o kgogile okay mosadi o kae mosadi a ke na le a o bereke gone jwana a ke na mošomo no ba go dira di-house plan go batho ba business ba bantši ngaka shi bolela le yona o nyaka eng mo bophelong ke tlhoka mošomo o hloka mošomo before nka go fa mošomo ke santse ke go alafe nka se go fe mošomo o bajwa o wa bajwa buti wa ikwešiša so nka se go iše mošomong o bajwa o santse o alafiwe pele o fole and then e be gona e leng gore o ka tla wa ya mošomong ka gore nto mathomo ye e leng gona ke gore sekolo se tsene mara gone jwala go sa bonala a o bonale o ka re motho a rutegileng gobane motho a rutegileng o swanetše gore a phele bophelo ba go bontšha gore ke rutegile mmereko o gona le ge mmereko o se gona wa ikwešiša ene bophelo gore o loke santse o chifte ka malalapeng la geno gobane lapa lela la geno le ya bontšha gore le berekile ke batho ba babe lena solang ka o phela o le ka mola o tlo o folla boimeng santse re ya go ntšha dilo tše dimpe tše di leng ka kua gare ga lapa la geno tše di go gateletseng di re ileng gore bophelo ba gago bo fetoge bo feleletse boeba mo maemong a o leng mo gona gone jwale wa ikwešiša o sa goga ke a goga o sa goga o goga eng kwae leng tše tša bo matekwane le ka tlogela a ke re ke nyaka gore o mpotše nnete gore ke tle ke kgone go go thuša wa tseba ge ngaka o e botša nnete e kgona go go thuša because department ye ya bolwetši ba gago ke na le yona ke na le balwetši ba go swana le wena maybe ba more than 60 something ba e leng gore ba go ngwana ka o mongwe ke mmitša makweng o mongwe ngwana ka ke phokwane so balwetši ba go swana le wena ke ne le bona ba bantšhi kudu so that's why ke nyaka go kwešiša gore na wena o goga eng re tsebe gore re go tlogediša eng ke kwae ke kwae fela ke neng la mafelelo mo o ileng wa goga motsoko o mogolo ka re ke ke mengwaga e mebedi mengwaga e mebedi o ile wa ya rehab se ka rea a se wa ya okay treatment ya gago e tšea gabotse treatment e sa le yona ke re tlhagela ke makgolo ya gore e ba bankiša le hula mamago e lona e le yantshwara gampe Le mmaganya. le mmago ga a nyalwa lena le nyetše nna ke nyetše le nyaletše kae ke nyaletše gabo ke tla re ke gabo koko ko re goletše ka ga bo koko wa rena kore wena o nyaletše ga bokoko wa kokwa gabo koko wa ke tla reng mmage koko ga mmage koko ga mosela gongwe ke ga koko wa mma ya fane ya mosela kgomo ke ya gabo koko sebele ga mmago lena e ka nnete jwa okay wa bona tate mogolo ne mo bophelong go ba le mathata go swana le ya kgoro ya ga mosela kgomo ke kgoro ye nngwe ya go ba le dipheko ke kgoro nngwe ya go ba le manaka ke kgoro ye nngwe ya go ba le mahlatse ke kgoro ye nngwe ya go ba le bana ba bantši kgoro ya mosela kgomo kudu gantši ge ke e bereka gantši ke e bereka ka phekolo ya meropa why re nyaka go tseba gore sedimo sela sa ga mosela kgomo
sieme jwa number 1 gore re go na le generational curse ka mo gae lebelela lenyalo gore ba le tswaletse go tloga kae go fihla kae lena le leng gona go njwa le kore wena o setlogolo khukhu o boang o tloša curse yela batho ba e beileng e ba wena o nyalang so ge re ka se tlhokomele o tlo fetša ka mogare ga lenyalo la gago o itemogela mathata a mantši ya go gana go fela so re santse re ye go tloša mathata a leng gona ka mogorong ya kae ya ga moselagong so monno ke a mmona taba gage ya mogala bo e moroba nto golo gore e nyaka gore go nyakega gore mogala bo a tšeiwe a ye go dula le rena gae re moalafe a fole mara re ge re alafa mogala bo re be re ile kua ga gabo re apolotse dilo tše baloi ba di beileng kua di riang gore ka gare ga lapa la gabo mogala bo go be le mathata go swana le ya ene go ra gore le lapa le la ka kua ga bokoko le lona le ne le bothata mo go belegwang bomma go mogala bo ene le ne mahu a mantši lapa la go ba le mahu a mantši le so le etela ke leswiswi bana ga ba bereka mebereko e ya senyega ge le swara tšhelete e ya tsamaya le fetša le ba ka gare ga dikoloto le hloya ke batho bana ba fetša ba tepa maphelo a sa kgotsofatšeng ebile a e sego a nnete bophelo ba mogala bo a bophelang go kaone ka gore šu o tlile re tlo mo thuša mara bophelo bo tlo fetša bo ama le bana ba magarebe mo la gorong ya gabo lena ene go ka bona ka gabo lena le ba le mahu a mantši a go latelana gore gore bakhu ba le ba robetšeng ba bambala ga se ba robala ke bona o wa robala ba motsoša o tšeago ba motsoša o tšeago le sepela ka tatelano e tee gore a re mo la gorong go na le bothata bo boleng gona so ntwe ke nyakang go le lemoša yona mo le le ba ga moselagomo ke gore le na le bothata bo bogolo ba leswiswi ka mo la gare ga lapa la gabo lena wa ikwešiša so ntwe sentšeng re e dire re santse re ye go nyaka go tseba gore na bakhu ba le ba lemola ka mokana ga bona ba robetse ga botsenang mara ke ne le go dauta gore o ka kry-a ba se ba robala ga botse why ke bolela so why lehu letla le bue letle kore mahu a le khutšiši a le khutšiši kore lena a le fetse go khutša ka kua gae ka lebaka la mathata a letlhagelang so gore re santse ke ye ka kua ga koko ge ba dumela ntane ke ye ke ba thuše ke ba direle se sengwe le se sengwe se e leng gore ke tla re ge ke se bona ka mola ke lebelela ka bona gore bothata bo kae ka ntšha dilo tše ka moka ka modu lapa lela la kgona go loka la ba ga botse monna gešo ko mpotše mo bophelong ba gago go o dutše o robetse o nonnoši goba o no ba o le ka mo ntlong o nonnoši o lakatsa go bona bophelo ba gago bo le jwang kore ge nka khumana mšomo ka ba le lethabo la gore ke a šoma ke mo le gore maybe motho ke mo a tla khumanang le mosadi ganyana o ne le mengwaga e mekae 33 bokae 33 years and then o nyaka mošomo mo jwang wa civil engineering wa civil engineering o bona o ka re o ka o kgona go nbua le so goba o nyaka go tiella pele bona nka kgona go mo lebeletše pa a ka o kgona mmereko ka seemo se a le mo go sona go nbuane yena wa kgona diplane tše dintšhi tša dintlo kua gae batho ba diela ke yena so a ke re bjale ka baka la seemo sa gage ba tseba re ana tšhelete so ba nongotla ka tabele ya gore awa o tla re diela ge re mo file 500 le plan ya 5000 ba nyaka ka bo 500 1000 or maybe yone e ba mo fileng ka gore ba lebeletše gore a se selo mohlho mongwe goba a gona ntho a ka idia a ana tšhelete o desperate o droya diplane tše di jwang pa tša bo scotch roof tasken o berekiša laptop le computer desktop wa di phasiša diplane tša gago a ke registerile le HPRC o registerile ke ne go thuša batho ka go hwetša mešomo pa le maabane re be re ne le ntato mongwe re mo thušitše ge re tla mo tseleng ba re founetše ba re mmereko o gona so mogala bo o ne go ne se a se tsebang a se bothata go mo fa mmereko
a se bothata go mo kopantšha le batho ba e leng gore ba nyaka mmereko as long as a le registered re tlo mo thuša re mo iše lefelong le le lokileng a bereke a bega botse a tepone le monna a tla tsoše lapa la mmage a le gare a phetha ditaelo a le gare a bereka ntane ntho ngwe le ngwe mo go yena e tle e kgone go loka e bega botse a kry-e mosadi a kgone go tsoša lapa la gabo ne bana ba ba kae pa a ke ne bana a o ne bana ka nako ntse o bereka o sane dikoloi be ba se gona bo maria nne be ba loga ee so ba ngadišitše ke eng bo maria a ke go latlhegelwa ke mošomo ke go latlhegela ke mošomo wa bona gore mo bophelong o hloka mosadi we e leng gore le go ka latlhegela ke mošomo o tshwanetse o bone gore o tlo no go thega go fitlhelela o kry-a mošomo o mongwe ene ke nyaka go go botša nto nngwe pa gore a se batho ka moka mo lefatsheng ba tlo hirwang wena go kgona go droya o le ka gae o kgona go ntšha mmereko o ka tepereka if gore go santse o bereke o shota laptop e phedileng re dira plan ya di-donation and then wa kry-a laptop and then wa draw wa ikwešiša then wa dula gae wa bereka mmereko wa gago nto e kgolo kore ke tlo nyaka go bona mmereko wa gago gore o tseba bogole bo bokae o mpontšhe mo e leng gore no o berekile gona and then ke re ge ke posta ka mo Facebook batho ba kgone go bona gore no ke nnete mogala bo o kgona mmereko bogole bo bokae wa ikwešiša so a ke ne problem nne ke tlo go thuša ka taba ya mmereko ke eng engwe o nyakang ke go thuša ka yone swane le bolwetse bo ke beng le bona ba monagano bolwetse bo ba monagano o nagana dilo tše bolwetse bo ba gago ba monagano o kwa eng ka mogare ga ditsebe tša gago ke eng ntho e ge e bolela le wena ka mo ditsebeng e reng a gongwe no ba gone o felela ke hope o felela ke hope ee a e go botse gore o tepolae awe a sanka wa di nagana tšeo awe se ka tsoga o di naganne tšeo so bo go affecta jwang bolwetse bo ba monagano ke tsone tša masola gore ge ke tsubile bona masola ma le gore maybe ke no robala e robetse nako e telele gane masola a wa ra o sa tsuba ke raka yona nako e ke be ke gore abuti ke ba bona hlala- santse o mpotse nnete abuti a ke gore ke tle ke go thuše o a tsubile ne lela mafelelo masola 2 years back 2 years back ee no o ne 2 years o sa kgoge masola o a rereša pa ee ke nagana gore o bolela nnete ka seo ka gore gona mola tabeng tša go ke re phela re e rekiša ke product e re ne le yona e thuša motho batho ba go swana le ba e leng gore ge ba sepela ka koloi ba robala motho e leng gore ga ka no tsena ka ntlong fela ke boroko wa dula sofeng ke boroko wa no ba ka gare ga koloi o no robala wa ba mmerekong o no robala wa dula setulong o no robala so ke na le yona product ya go swana leo ke e bitša sephafoša ra e rekiša mara wena ke tlo go thuša ka yona nke o loke o bega botse gobane a go no re tlhoka thuso ya gore dilo tša rena di tšwele pele ya o ka re ba re tswaleletse ntho ngwe le ngwe ge re dia dilo di a jema le bana ba bo rena go ne le wa berekang a go ne wa berekang ka gae le hloka thuso ya mešomo le hloka mokhutlane matšatšinyana a mararo ke ra tšatši le mama a e tla go hlokofala ka lona like be go le jwang like bothata e beileng ke be ke le gona reng ke le tlhalosetseng ya maybe nka tlhalosetša ke lena ka moo e be ba tswa legong ba kambeke ba re le go boya legong e be ba ile friday ba robetse ko legong ba boya legong ka saturday na ra ba šia le bana ba tlhwa le bana ya and then o no re o rema ke tlhogo na pele ka sunday ka sunday ra lata bana ka monday fro buti ya go ke bonang a etla bua ke dulang ka bo 5 ya masa go phelela gape mma a tsoga bana go tsoga re ya re humana go duba bana ka mogo go ra seng ke go bentwe la gore re founela ambulance go ba re motho wa lwala o soso a e dio ba go do ruile le gong ba ya ba robala gona mo polokong
ba boloka Saturday ba tšhala le bana nna ra ya mo re yang e be le December kere go tloga mo I think ka bo di 2 or di 3 tša January a tlhokofala. Okay. Ntlhalosetse mopa gantši like ge go ne mahua go swana le ya ba di family ba tla ba le thuša goba le no ba le noši se le bana le ne le noši le phethang mahua. Go na le family e tee le gore gantšinyana goba tše pedi gantšinyana batle mara gantši ka gore ke rena re leng ka gae nna ke nako ke sa dula gae ya ka gore ke rena be re le ka mo gae gantši batho ba mathomo e ba re gantši ebile ka gore ke nna e le gore mohlomong ke tra go ba le sebete ba bitša nna gore no mone gape go jwang le mogalabe o kry-ile ke ba a tlhokofetše ba mfounela ke le Gauteng ka napa ka tšea koloi ka ya gae tšatši le yona leo ka mo ke re a sa le ka gae mošare wa re o tla mo tšea the following day goseng ya ba gore ka re ba re ke bošego then ka ya gae ka kry-a family yone e phelang e re thuša and then ka lehu la mama mogala bo bantše seemo sa gage se le so o ben ko re sala a thoma gale monno goba gona ka mo gore go tloga yona 2014 yone wa tlogela mmereko gape mmereko o ne a se ba morake o ba bereka Limpopo Road Agency ke yona be mo tsentšha sekolo a na le bazare gona ko a sanka ba morake o tlogeletše mmereko epa ka nako e ba sa bolele ka gore new contract yona be šašetše ka dikgwedi ka re ba mpile 2 years ba theeletše kua gae ba ra ba go kwa gabotse ba duma go ka go thuša ka mo mafaratlhatlheng ba re ba kgopela gore o no hlaboša lentšu ganyane and then ba kgone go go kwa gore ba kgone go go fa maele le re le tlogeletšeng mmereko gore ka nako e be ke tšwelela ke site ka sekwane le bona ka taba gore nako e be ke reng ka ba officing le gore ge ke ya siteng ke ya go consultant be sa tshwane le ka mokgwa be ke bereka ka gona gore be change job description bere ka mokgwa be ke bona gore mo saeteng gantši ge le be le ya contracta lena agreement ya gona be ba re mmereko wa gago ke eng wena mo saeteng mo saeteng be eno ba go tlhokomela mebereko ya bona ale go consultant be design and then go ne phošo o e dirile moo and then ke mang a ileng o se ka hlosa tla mmerekong senke bampoša and then wena wa e o dutše gae ka gore a go wa go rakileng pa kore ke bone ka re ba go ya go design office ga ke be le roads agency ke consultant okay kgaetšedi hello ge le lebeletše abuti mo le mo lebeletše le bona eng lena yena a gabotse ke kgale re zama go mo thuša le yena re a palelwa le mma o tlhokofetše a ba leka mama ga go hlokofetše yena le abuti ba boledišana ba le gabotse be ba boledišana ke kgopela ke re le nompotša nnete bona be ba boledišana le ge e le gore o ba selantše a motshweng ene ke bona gore go e motshwenya ga gona e be e se gore wa itia alright go ne le tšatši le lengwe le gona o ile a nthomela senepe a ba mmethile ga ba betha mama ba mmetha kang tšatši le a nrometšeng senepe o kare o ile a mmethile ka komiti and then yena ge re be re mo founele ena o moratho wa ka a ra ena a tsebe selo a tsebe gore go diegileng okay ke tlo go thuša kere ke tlo go thuša and then re bone gore re ka bereka jwang kgopelo ya ka šiona ne
ke kgopela gore mogala boa gešo gore a lokene o swanetse gore a tloge ka molagae a tle kua gore ena re bone gore re ka mo thuša jwang ka re solanka le mmeile ka mogae e le molwetši bolwetši bo a gola mo go yena go tlo fihla pointeng ye e leng gore a sa kgona go ka thušega a kere and then thokolosi e ke timang ka molaga bo lena e riang gore lena le seke la bereka ge le santse le be le tšwelo pele yona mmereko ona e be go tšea dimpho tša lena le gore ba nyaka go bona le ntše le dutsiso le sa bereke go be go fetse le elwa le bana ba motho re santse re bone gore re ka e tloša ka mokgwa mohutamang a kere okay so that's why ke botšiša gore na lena le family tše ding ka molagae le ya kwana na nna ge ke ile gae a nke ke ya mo di-family lebaka a ke re ešo khumana ke ile gae bo ma 3 days ke no ya bogadi ba ka and then ke ba tlhole ka mo gae ba the following day re boela morago okay ke nagana gore phala a nka re kwa ba thieletše gore bona taba e ba e kwa buang ke ba fe family e maele and then re tle re kgone go tswela pele. Alright, Prof, nomoro ya rena ke 0606853271 motheletše le gore pele moragonyana e be re nagana gore motlho mongwe ke tsona ene a senka wa utswetša motho selo ao so tšhelete o e kry-ya no ye ba go fa go yona batho go ba diroetse dipolane o dira eng ka yona ke no reka dijo le diaparo okay ke nyaka go kwešiša taba ye nngwe mone a ke re lapa le le dutšeng ka go lona le re ke la gabo koko sebelega mmago lena go ra gore mmago mogala bo gabotse a ne ga gabo o sa ne ga kokwaga gabotsebotse batho ba ka kwa re tla gore e beile rena ba re golelang gona ka kwa ditlogolo tša ka kwa ba bangwe ba ile metseng ya bona gale and then ya ba gore le rena ge re tswa nna ke ba mamogo le rena ge nna ke tswa napile ka tswa le baratho baka mo ke agileng gona para dula mo mara sa re dula polekete ya ba re ka mo gaufi ke ga malome go nbja le gore bala ga malome reno o tlhokofetse le ena mosadi ya ge sa la tlhokofala pele bana ba ge ba tsamaile le bona ba ile ga kwa bona bale ke tsona di-problem tse e le gore di gona ka kwa gae kore go na le metse meraro go šetše bute ya ge o mogolo le twins la seso le bolelang le ene le o nna ga malome napile go na le moratho wa ka o mongwe ke bolela gore le ena o tswa sekolong o no dia dilo tša go se be gona yena o nna mo ke reng ke agile gona then ra ba le moratho o mongwe wa ngwanyana yena le ena o gauteng nna gone bjale ke gauteng le wena a go loke selo le nna ke do leka ke tla re ke a leka mara gore ke tlo tshwara mmereko o mo permanenteng a sanka ke idiege ke a leka sometimes re leka ka business ke do leka no le bona la le hloka thušo pa thušo ke tlo le fa yona re boneng gore re bereka jwang ke nagana gore the right reverend ka mo lehlakoreng la bagalabe ba bagešo taba gona ke ikwele ne ba tloga ba hloka thušo e kgolo kudu ke tlo ba thuša ka mokgong ka kgonang ka gona se segolo ke gore abuti ba moloko le latle ka kua go rena and then re tsamaeng re kua re ye go bona re tša lapalela ka kua re di bereka jwang and then for papa a tle ka kua gae re bone gore re ka mo thuša bang gore a bereke gobane go ka se bereke mosadi a nnoši papa a le gona gomme a etswa sekolong le yena go sa berekega tabeng ya sesi ka mo le yena a reng mapheko a beilwe re santse re bone gore re ka ba thuša jwang ene re tsoše lapa la koko wa bona le bona ba be le malapa ga bo bona Prof, ke bona mogala ka fa a re ko go rona motheletši o reng Mokopana FM Tobela re kgopala le re tebeleng sa le moya re kgona go kwana gabotse Tobela le kae ke rena ba nna ke tšhelete taba ya lena e tšhelete ya lena ke le bulang le yona ka moo le abuti o a lwalang ba motsaletse ditsela tša gage ke kgopelang ke kgopela ka gore ke ba le botseng nnete gore o diagala re mosadi wa bolela ke motseletši wa bolela
and then family ka mo ka ba kwane go ya ka nna ka mfo botšeng question ka go yeah and then aba kwane family ka mo ka kwane la butlo una le nyana ka bostudio gore go eba una le nyana a ba bula nnete a bula nnete monno wa fole pa le botse nnete go pa nna ka nya ba ya keng a tloga o sa bula nnete ra gore a ona ntho e tloka ke dumelana le lena pa gore go na le mo go maybe ba tšhaba go bolela ene solanka ba sa bolele gore a re kwane le barangwane ba ramogolo ba kae le ba ka keng ba tlo thušega e le ga exactly ma a re ke nna ne ke furwaka re alwa and then furwaka o mutse di question tso botse ra o shapu nna ke re o a shapu a guess mara ba bula nnete fela monno wa fole gore o na le skills o ruteile ka moka bile ke family ka moka ruteile a ba bula nnete ba nne fase ba bulele gore ka moka gae ka papa o ka even if ke family ya mamolo era gadi ya mang a ba kwaneng ba sa please ka rapela banna Tobe re le boga mogolo iya kgaitsedi mo mogaleng ke gopela go botsiša mo kgaitsedi yaka there potsišwe ke botsiša gape le ya kwana le barangwane ba ramogolo bommangwane ka gae rena mo familing ya bomma re šetše ka mmane fela re ya kwana le ya kwana and then le mmane ya rena ya mara ba bo bona ba ka montle be go sene kwano jwalo rena ke re bana re se boro be go lwelweng ke ba bafe ba be ba nentwa a ke re bona bomma le family e nngwe gona kua gae malome ke efe family e go neng le ntwa wa tseba ntwa bohlokwa ke gore mo go nang le ntwa re tsene professor nna nka se re go na le ntwe nna ke e tsebang Yeah. ka baka la gore ge re gola go na le di-family tše ba re botsa gore ye ke ba bolena mara re sa gole ka gore re gaufi le bona bale nka se re wa lwewa goba go lwewa ka gore ge go na le dilo ba tla re a boledišana re a thušana yeah and then a ke kwešiše mo a ke re mmago lena ga a nyalwa mmakanya and then ga bo papa go lena le ya go tseba and then ke reng relationship ya lena le batho ba ga bo papa e jwang a kere nna le seso le bolelang le ena le monno ba ke ba ga mamogolo nna kwa ga mmane ene godimo ga mo nna mmaka o na le bana ba bararo a rena ka moka ga rena o mongwe le mongwe o na le papa ka moka ga rena nna le papa wa ka o ba mpoditse gore ke papa wa ka re a kwana and then wa tseba before re ka ya mo go lena ke nyaka go tseba re bana ba kore ka bo mama gago ga bo papa go mma go lena le ya go tseba na a re go tsebe a sanka ebile la ishiwa le koo a re go tsebe a sanka ebile a re tsebe gore ke bagama and then le lena kore molomo o ne papage sesi o ne papage le sesi o ne papage mo a ke tsebe ka gore a ke re nna re botsa ke motswadi ya rena gore wena papa go sho a ke tsebe gore yena mamogolo bifa tlhokofala ile a ba botsa eng ka taba ya bopapa ile ba ba le conversation eo a ke tsebe mo okay sesi ke gona family ya lena ya ga bo papa le bana ba papa mo tee goba o mongwe le o mongwe o ne le papage nna re mathini rena di-first born rena re gotse re sa tsebe papa rena o le yena be mo o ne le papa ga mara re mo tsebe bo mama a sanka le botsa gore papa ga bolena ke kae nna sa le ka ema ba nyakisa jalo motho wa gona ka mo humana le yena ntšikela ka be ke itswa mo go tsone papa go wena o mo humane jwang ke ile ka o monyaka o ile a mpotsa gore ke mo kae o boditše ke mamago ra tsamara o monyaka wena wa tseba gore ga bo papa go ke kae o ile ba re ga mapankong bona ile ka tlhakane le bona mageng ya go fela and then ge le sokola so ba kae ba ga bo papa go lena
ile ka tla ka le ba bangwe sekolong ke sa tsebeng gore ba eno ba bona ba re ke legodi bona ba tswa ga mapankola ke legodi sesi wena bo papa go ba kae a isale ke ba felletša gale nako ne ke thomileng go ba tseba ka yona o ka re ke boletše le bona 2 years ka ba founela nako ela ka lekgola mma e re fetša go boloka senke ba boya beke go nna ka tswa go bona wa tseba lapa lela kokwa lena ke ne le problem ya gore bona mmago malome ka mo studiong o na le bana o mollo mongwe ne papage mmago o na le bana o mollo mongwe ne le papage so o a bona gore go ra re ka mogare ga lapa lela ga bolena go ne le bothata a le tsebe gore ga ga boragolwa lena gore ke kae a re go tsebe so leno tseba e le ga kokwa lena o le yena a le shwa gore bo mmago lena bo mmane bo mmamogolo o mo le yena o ne papage a re sure no go ne le bothata ka mola ga bolena ka mona ya ke gopela gore balli ba geshu shiba bona ba nyaka thušo ba thieletši ba botse ba radio ya Mokopane community radio station a re thušaneng mo go aga lapa le la ga borena la ga Msela Kgomo le boledišana le ntate Moremi Professor Moremi go tswa ga Matlala Ramoshebo balli ba rena shiba ba nyaka thušo ge le ka gona le tšetša mo radiong re ba thušeng ka maele malome re tlo e bereka so taba mogala bo ke tlo mo thuša le lena ke tlo le thuša ke tlo gahlana le lena ke boneng gore re bereka jwang re na le balli ba babedi ba bang ba ileng gore le bona santse ba tle ba tsene ba ba nyakang go founela dinomoro tša kua ga Dr. Moremi ke 0791709862 or le ka founela 06095903 ka baka la go se kwane le go sentse ditaba ka moka o vele motho o thuša ngwana gona mo fitlhela something what is that just go something out go ntse ntho ngwe le ngwe pele a ka re nyaka go thušiwa ba kwa getše re leboga prof ya ke nagana gore ba ka mola ra ba bona ra kwa balli ba rena ba bobedi gore ba reng ne thank you re leboga ya le ka re fa košanyana gomme re tlo bantse re batliša mo searemoyeng sa gago dumela gotlhe mo ka bangwe le gona le ga e ba kgone bulela searemoyeng sa gago semaka le setšhoge ke setiši sa gago sa mamoratwa sa Mokopane FM gomme ke tše dintši tše le gore se tlo tšwela pele ka go tlogantše re di tshwara gona fa gopola gore nomoro ya rena e di ba bonolo ke 0606853271 re sana le bo prof le se re gabotse prof ya ke tloga ke lokile ke rata go no lemoša batho ba thieleditšeng radio e botse ya ka mo Mokopane makopantšha batho gore re sa emetše ba bang ba balli ba rena ba neng le mathata ba ka founa ra leka go rarolla mathata a bona ba seke ba tšhaba go founa
magageshu rena ka kua gae re na le di-product tše e leng gore ke tša go swana le ge motho a tshwenyetša ke dithokolosi mo go ngwane le balekane ba sa dule a tshwenyega thata-thata a palela ko go robala a lora dilo tše di sa nyakegeng like re kgona go go fa product ye e leng gore e bitswa dibatana ya kgona go tloša dilo tše e leng gore a di nyakege ke tše dimpe ka gae re na le product ya batho ba di-business ba e leng gore ba rana di-business tšhelete ga ba bone gore ya kae o fetša o tsena ka ra dikoloto o kgona go nagana tše di botse mara di kgone go ka phethagala e tla ka mola gae re go fe product ya tlola o fole lo tša gago di loke di be gabotse re na le product ya batho ba bagolo ya bo koko le bo tatemogolo ba e leng gore ba te tshwenyetša ke maoto di-stroke problem ya go betha ke di-crampe o kry-e le gore no ba robalela bothateng re na le yona ka mola gae ke oil e leng gore ke aura cleansing oil re kgona go lefa yona ya kgona go ka le thuša ya tloša tše ka moka tše di go tshwenyang re na le problem e kgolo mabapi le tabeng ya baswa ba gabe rena ba go se bereke re na le taelo or product e re bitšang pinki e leng gore e ka le thuša la kgona go ka e kry-a ya kgona go bula dilo tša lena dilo tša lena di a kgona go loka di a ba gabotse re na le taelo ye e bitswa lapa le bose e tsenang ka gare ga manyalo a e leng gore o dutse le monna le berekela go lwa a go bose ka gae bana ba fetša ba swara ke stress ka lebaka la dintwa tša batswadi ba bona problem ya gore monna shuena o kgona go gopola mme ga le ka ntle mara ga a fihla ka gae go tsoga lešata re ibitša lapa le bose kgona go ka le thuša dilo tša lena di a kgona go loka lehlapa ka yona wena le mma dilo tša lena di a kgona go ka bulega professor ngaka Moremi o dila ka mathata ka gae mo e le go gore bana ka magaeng ba goga boima ba tlaišiwa ba tlaiša ke batswadi ba tlaiša ke bo abuti bana ba goga boima a ba robale ka gare ga malapa mananego a go swana le ya re lego mo go ona ke a o re thušago batho gagolo kudu ntle le go ba lefiša magageshu ke rela gore ge o tseba gore o koko ka gae o a palelwa o a tseba gore go ga boima mo gongwe wa tlaišega o tlaišega mabapi le tabeng ya go tlaiša ke bana ka gae ebile wa bua gape o tlaiša ke meloko o ngwetše o rakiwa bogadi a o tsebe gore bothata ke eng e kopantšhe le bo professor Moremi ba kgone go ka go thuša o be gabotse o ngwana o sekolong o bona o goga boima kudu mo e leng gore ka gare ga lapa go sane letseno e kopantšhe le bo professor Moremi ba kgone go bona gore ba ka go thuša jwang magageshu mo re tlile ka lebaka la go thuša lena le seke la tšhaba go founa setšhaba se se botse sa ka mo mokopane founang dinaga mabapi le kgone go kry-a thušo gobane go dula ka mo gae le re le tšhaba gore mang o tla kwa taba tšaka go ka se le thuši ka selo gobane nako ya tsamaya bophelo ke ba lena bageshu bo boemeng ke ba gago ba gona batho ba ba tlileng mo moyeng bontši ba bona ba thušegileng se ka emela go bona gore mang wa thušega a go thome go thušege ka wena batho ba kgone go bona gore nnete e ya ga radio ya ga borena ke nyaka go leka go bontšha batho phala gore mo bophelong batho ba gahlana le di-challenge tše dintšhi ka lebaka la gore batho ka ge ba tšhaba go tšwelelela goba go tutšweleletša ba tšhaba gore motho o tlo reng mo bophelong go phela like o se ka phela ka go tšhaba gore motho mongwe o tlo reng e re ge motho mongwe ga a ka bona nna ke phologile nka phološa motho mongwe o e leng gore ba sa tsebe gore nka kry-a phologo ka go ya radio ga o ne mathata ka gare ga lapa o a bona re ke family o ne batswadi ba lwa ba le ka mokana ga bona ene ngwana o nyaka go thuša batho ba ke kgale ntwa e le gona like o nyaka go bona ga geno go ne peace like o ka re founela and then re tlo le ka go tla ka lapeng la geno ra go thuša go ba le peace go ba le kwano go ba le tšwelo pele mathata ka moka a kgona go felela ke maatla ditšhaba tša mo mokopane mo kudu youth ya mo e goga boima like kudu ke bolela ka basadi ba mo mokopane ba goga boima too much ke bereka ke na le practice ko gae normally ke stats se sentši sa youth ye leng gore ya sokola ke sa mo mokopane ge ke bereka mmereko ke lebeletše tabeng ya gore ke fela ke lebelela re batho ba bane mathata maso ke ba naga efe ke bereka ka dinaga tša go fapana re tlo bula practice segale gona mo mokopane re tlo bereka le batho ba mo mokopane re tlo thuša ka mogore ka gonang ka gona ge o ne molwetši o tsebang gore ko wa go fokola mogopolong re fe ena re le bontšhe gore re kgona go alafa molwetši then molwetši a fola ba gabo batla ba kgona go leboga o na le ngwana o e phepa ka diokobatši ebile a o sa bona o ka re ke ngwana gago re kgona go ka go thuša ka yena go ba le bophelo ka gae so bana ba bantšhi a re gopoleng gore future tša bona di senyegile
ene gore ba kry-e thušo ba nyaka rena batho ba e lego gore re sala ga botse gore re kgone go ka ba thuša the right reverend o lokile ya o ka mpha moo ke kwe gore bomama ba reng ka mo dikgokaganyong tša le yago magagešo lena le nago le di-data le bereka mmereko mo botse ke kgopela gore le thuše meloko ya gabo lena le ya bona gore re fihlile bophelong ba gore re thoma go thušana le go leka go bereka ka maatla ke lebeletše gore go na le batho ba bantši ba berekang ge kgwedi fela go no jwa leso ba tsota gobane se ba se bereketseng ba bona re tšhelete ya ba se bone tšhelete bona e šetše e fedile so go na le taelo ye re e berekišang ya gore motho a bereke a kgone go beya tšhelete a se batho ka moka ba kgonang go beya tšhelete because ge motho a bereka batho ba bantši ba rata go naganela motho goba go etelela motho pele gore lo tša gage di senyege so modimo wa gabo rena ba gešo o re file mangaka o re file baruti a ba bereke ba kgone go le thuša le kgone go ba le bophelo bo bokaone dilo di loke di bega botse se ka kry-a le gakanegile le ka gare ga lapa re le gona re na le molli o mongwe le yena šo yena ka mo a re mo thuše thobela re ya go amogela ka mo radiong ye botse ya Mokopane Makopantšha batho thobela ka mošate aga le bolela le ntate Moremi ka mo mama re le thuša kang okay nna ke na le bothata bo ke nang le bona ke ngwana ko hae wa moshimane we leng gore o tsamaile a ya sekolong Johannesburg collegeng a le sekolong kwale a thoma o tsuba dinyaope mara ene o phasitše botse o kry-ile diploma o le certificate mara bothata ke nyaope wa utswa wa senya o utswa dijwana ka mogae diaparo ditšhelete ene mma ke motho a godileng ba tše ra bona gore bja tše o tlo bolela mma ka bolwetši ba pele ba tše re kgopela thušo o mo kae ngwane gone jwale re bolela so ngwane ge re bolela so o mo kae o ko gae ke kae ko Belabela o ka Belabela ke ngwana wa mengwage mekae o na le 25 nakong e ntšhi bana ba go swana le ba mama go nyaka lefele le tšwa le ya go ba nyakišiša because bana ba ga ba thoma batho ba bona gore ba tšwela pele ba ba romela ka mokgwa wa ntho e re bitsang gore ke thokolosi ye e leng gore e hlamiwa ka moriti wa mohu ye e leng gore e botša bana ba kore e ba fa tsela tše di wrong wa kwa gore o riang ngwano o utswetša batho o gobatša batho o feleletša a le bolediša ka dipelo ka mogae ngwana o gore a feleletša e ba ka gare ga bophelo bo boso o bakela family ya gabo bothata gobane go ne batho ba bangwe mama ba nyake go utswetšwa once o thoma o mo utswetša motho wa gona go ba le dilo tše a di berekang gore ngwana o a utswitšeng a fetelelwe goba a feleletše e le gore o kgwa lekhule setlhogo and then ntho ge e fetša go tloga mo ngwaneng ngwana o ga a fetša go tlhokofala ke yena a causetšang family problem ka gore dilo tšela ga di fele mo go yena di a boa di tšea ba bang ba family so taba go swana le ye e nyaka gore mama le tloge le hlokomela kudu re ka mo thuša ngwano ra mo thuša ba ga botse go thuša ngwano gore re fokotša gore batho ba ga borena ge ba ya dishopong ba se ka tla ba kry-a e le gore ba swariwa dipoo bago ba tswa ba dirwa dilo tše e leng gore ga di nyakege gomme ba dira ke bana ba ga borena ba maaforika borwa so ngwano o hloka thušo ya gore le ka gare ga lapa motswadi wa gage a kgone go khutša gobane motswadi ga a gola o swanetše go iketla ka botsofe ba gage not gore motswadi a gole a tla kry-a satiketle ka botsofe ba gage e le lebaka le legolo la gore o tla iša ke ngwana gage so ngwana o santše a tle mo re mo tšee re mo iše dinokeng re mo hlapiše re mo futhiše re mo tlogediše ntho e leng gore mo go yona ngwana go boe taba ya gore go na le sekolo mo go yena ngwana a kgone go tswela pele ka dithuto tša gage goba a kgone go kry-a mmereko a tla kgone go ba lelapa la gage go boima kudu go bana ba go swana le ba gore ba tle ba be le basadi ba be le malapa go boima kudu go bona ba nyaka thušo ya rena mama ene motho wa mokuto go mo thuša go ka kwa ka yena a re e mang ke tlatle ke riang e tlo ba taba gore diba mo go yena and then papa go lena o kae papa go lena o robetše okay so bothata bo e leng gore bo a le tshwenya ke taba ya ngwana o e leng gore ka gare ga lapa ngwana o le tshwenya ka gore o goga diokobatši and then o senyetša batho ebile o senya le ka gae ngene e nngwe a pape e ntshwenyang ke tshwenya kore molekane wa ka a kry mošomo ne a kry mošomo ne banong ka re o dia 7 years to 8 years a sa bereke
a sa kere mmereko since ba mo koba ko mmerekong ko mining. ntongwe santšeng le tsebe mmereko mama gore molekane a o kry-e o bega botse santše molekane a phete ditaele ke ntho ke le botjang kere batho ba bantši ba bietšwe mapheko a gore ba seke ba bereka gobane ba ile ka nako ba bereka ba berekiwa gore ba tswalele dimpho tša bona le mebereko so molekane wa gago gore dilo tša gage di tle di loke di bega botse go nyaka gore a tle re tle re lebelele gore na bothata bo bogolo ba badimo ba bopapage ba ballang ka yena ebile go bua gape go e ba le mokgwa wa lekhufa le batho ba ba bofang dimpho tša gage wa e ba swanetše go di bofa gona wa e badimo ba gabo ba dumela gore motho a dule 8 years ka moka a sa bereke na bana ba gage ba tla jang mama so o hloka thuso e kgolo mogala wa gago wa e bona because o ka se role mosadi wa tla wa kry-a o šetse o tšea maekarabelo a gore o fepe monna for mengwaga ye e lekanang 8 years ka moka e bohloko kudu ntho e khosetša banna di-depression ko di kosa mathata a mantši kudu mo go banna ba ga borena e le gore mogala wa gago mo mmaeneng ba bereka go riang na bereka as tire fitter gore ba morake o sentše eng goba go latlhegile eng mmerekong ne le leloko la arekeng ena aba ko ba batho mmerekong na ba busha mmerekong aba ko ba batho mmerekong a busha batho mmerekong o yena o be a busha batho mmerekong ba ba barakileng aba bolelela na le mo unioning and then yena go tlile buang gore yena a rako mola ile gore yena o kgona go bolelela batho ba e leng gore ba rakilwe mmerekong yena go rakiwa ga gage go riagetše eng gore ba morake o riile mmerekong o lwele le lekgowa ka matsogo lekgowa le mmiditše ka fora and then ya ba ile gore a dumelelane le taba yeo ka ge taba yeo e se mo molaong and then ba rakile yena nnoši goba ba rakile le lona kgoale ba rakile yena pele lekgowa la latela ka morago okay so o ra gore mogala ba gago ka ge e le gore o be a buša batho mmerekong batho ba ka moka ba bušitše mmerekong for mengwaga ye 8 ka moka ba palela ko go nore o motee mo go bona a bušetše a nyakele mogala wa gago mmereko bothata o botlhale o botlhale so and then batho ba na bereka le bona ke batho ba leng gore na ba sa tsena sekolo na ba thuša ka dilo tše dintšhi a kgone ba thuša lo ba ngwalela o kry-a ba file something gore ba engwale then ba bangwe ba sa kgone go ngwala then na ba ngwalela di-report a fa makgoba o nyaka mmereko wa mohuta mang mogala ba gago a ke tse gore njwatše o nyaka mmereko wa mohuta mang ka baka la gore ke kwela re njwatše o nyako dipereka yena o nyako bula panel bt because of ana le di-certificate tša tire fit ke go kwa gabotse nke re tsene mo bophelong ba gabo mogala wa gago matswala gago kae o robetše le ratswa le o robetše ke bona gore kua gabo mogala ba go ne bophelo ke nnete ene ke bona gore dilo tša mogala wa gago gore di senyege di bofilwe go tloga ga gabo so mogala wa gago gore dilo tša gage di loke nka ye gae a eno a riabiwa la bonnyana ye go bolela le badimo ba gabo a ba botse se a senyaka mara pele a ya kua a ye a lokile a le gabotse gobane dilo tša gage gore di senyege di thomile go senyega kua ga gabo lapa la gabo mogala be go šetše mang ka gare go šetše bana ba bannyane and then sa le le ya go ba bonane la mafelelo bana ba ke ile last year escusa sa ka ba montšhetša magadi o agile kgole le bona a se ra e kgole kudu jwatšo e ka ba di-kilometer tše kae e re ya ko bona re patela 60 ranta o ya 60 ranta o boa okay and then wena o nyetšwe ka lenyalo la go felelela goba sa le o ntšhetšwa magadi sa le ke ntšhetšwa magadi and then o ne mengwage mekae o dula le yena mogalabe 16 years on jwatero dia 17 years next year
ke eng e le dibileng gore ka nako mogalabe di sa motsogela a sa bereka ga botse le palle ko go nyala lefeje nna sa theletše na sa theeletše okay okay so laola ke batho na laola ke batho ka baka la gore ebile a nrekela koloi ke ya ya shopo wa bona gona mowe o tla ga botse go bane go tla lentso la gore mme o mogalabo gore a fetša fela ke mmereko batho be ba swina wena ka lebaka la gore wena be ba re wa te kgantšha godimo ga se e leng gore mogalabo wa gago go direla sona o ba go riela o go reketse koloi a go agela shopo and then shopo ore e sa tlhole e tlo bereka na kgona tša koloi ya nreketseng yona a tsamaye le bakgotsi ka yona ba yona majwana a boa a tlhapetšwe fela a mpethe a ntšele tšhelete ke šetšeng ke rekiša a itšeo enwa ka jwalo o fitlhelela ebile dilo di fela ka mo shopong o bolela so a le kae mogalabo a gona o ile kae o ko bilabila o rile o nyaka mmereko wa tseba mama o bonala le wena o le ka gare ga lenyalo so kore ka mokgwa o kwagala o le ka gare ga lenyalo leo seng wa thaba ka gare ga lona mogalabo gore dilo di loke le yena o tloganya ka go thušiwa moseka bo yena ke nnete and then ba geno ba reng ge wena mama o dutse mo se wa nyalwa go fetša ebile o hlakišiwa ka mokgwa o bethiwa o diriwa dilo tše ka mokana ga tšona o bereke o tšeelwe ditšhelete bošigo ba di tšee ba ye go dinwa mo ke ka 2009 a tloela mmereko wa Bratlos o tšere tšhelete eo a nrekela koloi ka yona ba mo fileng ko mmerekong then a mpulela shopo then o rile a thoma o lwa le nna a mpetha a diang papa ka le mmaka ebile ba tla ba bolela le yena ba botša gore a ka sankiša letsogo ene nnete a se nka nkiša letsogo from ngwaga ona o fitlha one jwatše okay so thušo ye wena o beng o e nyakela gore mogala ba kry-e mmerekwa kere a kry-e mmereko a kgone o tlhabiša a kgone go nyala a fetše ke thušo e botse wena le mogala bo le na le bana ba bakae re na le 7 le na le bana ba 7 wena o šetše le bana ba okay a gona molato ke tlo go thuša ke tla go thušetša mogalabe mara re santse re ye go thuša lapa lela la gabo mogalabo wa gago gobane le lona ke lapa le le sokolang and then tabeng ya ngwana wa ka kua ga genu le yena re santse re mo thuše re bone gore re ka bereka jwang akere a re tsenang ditabeng tša batswadi ba gago ka gare ga lapa la genu ke thušo efe yeo e hlokang gore re ba fe yona nna ka lapeng la ešo o loke selo papa moremi thobele o jaaka ba dutše nako e telele ba sa bereke ba kry-ile mebereko a ba thuše mama ka selo a batle gae mama wa sokola o wa ye o ima o ka ra sa bele bana ke gore bo abuti ya go ba thuše mmago ka selo mmago go ga boima ba bereka tšhelete ba no ija le ditšhomi wa tseba mo bophelong go ka bona o phela bophelo ba go swana le bo abuti yago o tlo no makala ka le leng la matšatši o swarela nto o sa ikušišeng kganthe ke badimo ke pelo ya motswadi e kgopišegile ka lebaka la gore motswadi a ka serane bana motswadi a robala se a ja gomme bagwera ba robala ba thabile gore ba sepela ba enwa brasmamang tšhelete a ba e tshwara ba diela di-girlfriend tša bona ke kwele botlhoko nana butiaka o mongwe a mpotša gore o adimile tšhelete ko bankeng gore a rekele mosadi phatlha e mpšha ba ntšhe phatlha ya gale mosadi o sa monyale ke girlfriend o na le ngwane o motedi ene o mo kry-ile ka bana ba babedi ba bagolo
ke kwele botlhoko kudu a re ke tswa adima tšhelete bankeng ke patela sekoloto sa ko bankeng ke reketse motho ke dulang le ena diphatlha tse dintšhwa lentswe le ke le ntšhitšeng ke rile mo ena ka re ga o mo rekela diphatlha tse dintšhwa motho ke girlfriend nako nngwe le nngwe a ka nna o koba napile diphatlha tšewe a o ne re o ka di tšea ka gore le o ka re walwa o ya maphodiseng ba ka se dumele o di tšea diphatlha tšewe mara ga geno ga o ne le mpeto o ka reng o etela o robala mo ona e le gore abuti ga rekela mosadi ba na le 3 years and then ka re abuti wa bereka if ke theresho mosadi o wa morata ka 3 years ke eng se se riang gore a sa le romela ya go kokota kua ga gabo mosadi goba gona ke ba ba fepileng bana ba e le go botata go bona gobane o kgatla ke ge ngwana wa motho mongwe a thabisha wena batswadi ba gage ba se ba thaba wena o thagala ebile o kgone go gantšhetša ditšhomi gomme batswadi ba motho ba rothisha dikeledi ke ntongwe bohloko kudu mo go batswadi ntweo so a re gana abuti a riela mosadi a gage tše di botse mara a ska riela di girlfriend abuti a re bontšhe gore ke abuti ke ne mosadi ke kwešiša re 3 years ke mengwaga e mentši mo e leng gore o ka se re ke sa mo lebeletše gante o nyaka go bona eng so 3 years ke mengwaga e mentši mo e leng gore abuti o swanetše go no bolela ga botse gore yena o nyaka eng and then re tsebe gore abuti re ka mo thuša jwang and then papa ga go kae papa ka o robetše and then ebile ntengwa papa e ntshwenyang ka yena mara matlho a buleile ke mmona gore nyoko bolela le nna mara a palelwa matlho a tswa dikeledi fela ka boa ka tla motseng wa ka forowe ke robetše ke a founela ba rape specially ditopo tše ka moka di a nkga ka baka la gore ba tlhokofaletše a bana maatla a gore ba ka re ba lwa or ba diang ba tša setopo sela forowe tshwentše o tloiwa mabitleng ra kitimišiwa ba re madi a ka rothela mo fase batho ba tlilo lwala yo mapele ga etse diaka gane papa wa gago o robetšeneng ka nako la di-covid ore ke morago ore ke neng ke gešetse di fetile ne setšho di-covid di fiti okay mpotše mo bolwetši ba papa go ka nako e le mooka papa go ba hlokomela ke mang a se a okiwe papa moremi thobela ba re o rile a le mo mpeteng bapile ba re o thoma o lomantšha meno ya a thoma o lomantšha meno mola napile mma o bitša ntate wa ka mo next door a re tla o nthuše ape monna šua mmakate ntate la a fitlha gore ke stroke a re bitše ambulance e mo tšamiša sepetlele ya o ile sepetlele ka mmanta ka labobedi furu a tlhokofala ya and then gona mo bekeng ka gore gantši ge motho a fetša go robala sepetlele re tšea letšatši goba kudu ge e se weekend ba re botša le kgono ge e le gore ke late and then re a molata go sasa ge e le gore ba re boditše forogo ebile re a molata go tšere nako e kae gore papa go lena a fetše matšatši a le ka mola mmušareng wa sepetlele o tšere 2 days fela ebe setše mmušara wa mama o motšea o moiša kwa mmušareng wa bona and then papa o bola a le kae o bola a le ka sepetlele se sa mmušo ya jwatše ga re seno re boloka motho o wa o bola o ba re wa nkga ke papa lena after kgwedi re bolokile e tsenela ke kgolo ya ba re ape bobutša ona ba le ko shopong kwa a ba le ko shopong batho ba ba tsheya ba bolela ka bona ba re ke ditlaela a ba tsebe papa bona ba bolokile motho e seng yena
ke cousin aka o bereka ka mo mmushareng o rile a o ya di-lake a checkela batho ba bang ditopo tša bo bona a kry-a papa a se bolele a gomola a kitimela gae a fitlha ko gae kwa a fitlha botša mma mo tlhalosetša rena ke gore ke kgopela le dule gabotse a kenya ke mathata a kenya ke selo ka lena ke kgopela le no dula botse ke no le tlhalosetša taba e and then e ke tloa mo le nampe le tsene ka ra koloi le tle sepetlele ka baka la gore motho ola ba tlilo mo tšhabiša a wana pele a sona ba tlhalosetša wa kitima o baela mmerekong gape sepetlele ke nnete bommaka ba rile a ba fitlha kwa papaka o rephilwe o beilwe mo fatshe o ntšhitšwe ka ra ice o redi o re aeroplane e tle mo tšee e yo molatlha re tsebe gore kae ya ba timetše motlhala then mma o rile a tsena fela a bona ka name tag a re monno ke monnaka a thoma go rogana ka mola a thoma go lwa ka mola ke kgopela skero ba mo fa skero o rile a bula sefatlhego a kry-a gore ke nnete ke papa ebe a idibala ebe e le ona ka mogore kry-ileng papa ka ra dira funeral ya bobedi and then wola le mmolokileng la mathomo yena le berekile wang ka yena re tšwa di-affidavit re ka se mo epolole and then wa ya sa epolwe a bušetšwa mmušareng wa mmušo ba le ba mmušo ba tla ba kgona go nyaka ba gabo ka mogola ne le matrinkwana gore ba montšhe ka ra sepetlele mothola ka ra mmušari wa sepetlele na ba montšhitše leleme ka mogola ka gore rile re di-affidavit ya gore nna re ka se montšhe re ka se motšee and-e le papa re ka se mmolokele ka mo nthong eo mabitleng a le re tlo mmolokela ko mabitleng a magoa ka baka la gore nna mothola a re mo tsebe a ko go botse kgaetšedi ya ka bale o thoma go mpha lenanego o thoma go mpha taba ye nngwe le ile la dira eng ka sepetlele seo re ile re ra ba sua mma a re le tlo re le re lena le šalla le kry-a ditšhelete tšeo tša lena tšeo le re le sua batho ebe le gore le nna ke tlhokofetše a ke sa kgona go kgotlelela peine e ka baka la gore e lena le sua sepetlele bana ka monna ka ba re monna ka se boloke o fitlhelela case fela kgaetšedi meloko ya geno e dirile eng ka taba ye wa tseba go tšea mohu o e leng gore a se wa bolena le motšee le motsentšhe ka gare ga lapa ebile le be le boe le ye go mmoloka le mohlabele diphoofolo and then ge le fetša mo le dule matšatši le be le mo ilele and then ka morago le kry-e mohu o mongwe e le go wa nnete le motšiše ka gare ga lapa la genu e be le ye go boloka wa tseba gore mohu o la mathomo o tlo le tsogela maatla wa mathomo a se ba motsentšhe ka gae mmao ga nne a re ka baka la gore le re motho o wa nkga o bodile a ka stene ka mo gae ka baka la gore le bolela le gore madi a tlorotha a kere o tlile foro le robala ka gae a sa robale ka gae and then ye mapele mmago ga a mo ilela o mo iletše and then a la mohlabela re mo tlhabetše kgomo and then wa bona re le hlabetše mohu o le sa mo tsebeng kgomo and then ebile le buile le iletše le mohu o le sa mo tsebeng and then ba genu ba tswa go riatše ba di riang kua dirapeng ba tseba ba riela papa go lena ba riatša setšo sa segaga bo lena ba riela papa go lena e re ke go botša kgaetšedi yakane ke tlo boa ka laboraro mo lenanego le ke nyaka ba genu ke tle ke le botse gore re ya go bereka jwang ka taba ya mothola tseneng ka kua ga bolena le gona kilelo tše di bileng gona ka kua gare ga lapa la ga bolena re santše re hlatswe motse o la jwang go njwa le rene bothata ba gore batho ba timela ge batho ba fetša go timela batho ba nyaka batho ba gabo bona batho ba gabo motho ba tlo mo kry-a jwang e le gore lena le mmolokile lebitla la gage šhile la go sa phasa motho and then motho ka se gagabo rena lerapo la gage a le swane lela kgogo mo lefelelang ka ganong motho o ba le lebitla wa ba sešupo sa go bontšha gore motho o robetše mo so wa bona gore mothola wa tseba go gahlana le rena mo moyeng mo radiong ya mo Mokopane o ka kry-a ile mothola a nyaka go ya ga gabo
ene o ka kry-a papa go le motho ba baka lapa lela motho a re le nna lapa le ke laka mmago ke mosadi ya ka o nkiletše papa go a re le o le yena ke mosadi ya ka ke a mo tseba wena boolo morong o ka kry-a go tsogile mpherefere tlhakatlhakano sedimong and then ge dilo tše di ba so go ra re bana ba ka ga geno santse ba tlhakatlhakane and then ba mmušara ge le ba botšiša ba le lenkuwa sepetlele gore taba ye ba e dira jwa mabaka a bona a reng ona ba mmušare ba le ba rile ba ile ko gae sepetlele ka moka le manager wa sepetlele ba ile ko gae ba ya o phophotha a ba seno ba ya o phophotha ba botša mma gore aowa lena le seka wa raka tšhelete ya go boloka gabedi nna re tla lefa tšhelete ya go boloka le kgone go boloka le fetiše dilo tše ka moka tše ka re ba file mma 80,000 ya gore a kgone go boloka gabedi dapile ba nampa ba tšwile go rena and then jwale ka family ka taba ye ke le botšang kere re swanetše re kreye tsela ya gore mohuola le momolokileng le mo iletšeng leswiswi la gage re le tloša jwang ka gae and then ge le hlaba kgomo ya bobedi gape mmago ba sene banna ba babedi ne ba ne monno mo tee and then le ka papa go iletše ya thoma fase gape papa moremi o iletše papa ngwa ka moka a tla boa ilela o iletše setopo sela ngwaga ka moka a boa ilela le papa go ngwaga ka moka awa setopo sela o se iletše fo nako o tloa nako yona ela re mmolokileng ke fo kgwedi o mo iletše fo kgwedi ka baka la gore ba rile re tshwentše re fetse kgwedi ebe e le gore ka o sane tshwentše re fetse kgwedi papa a ka kry-iwa mamotla and then ba le ba kua sepetlele bona ba ile ba reng ka taba gore santse go ye go epololwa o ka gore ba tseba gore motho ba ga bo santse ba tle ba monyake bona ba ko sepetlele ke ditotsi ba tseba gore waena ba sa nyake re epolola mothola ba napile ba thaba e re ra re mo epolole ka baka la gore ba tseba gore mothola ba ka mokhumana ba tlo kry-a diphoso tše e leng gore ba di dile mo go yena gaetsedi yaka nna ke moremi ke bereka ka badimo motho o santse re ye go mo epolola o re mmušetse sepetlele ba sepetlele ba dire di-DNA re nyake go tseba gore motho o ke wa gamang ka lebaka la gore motho santse a ye ga gabo batho ba gabo ba monyaka a re tlo fihla setopo e be o ka re bolokile motho la re mo fihla ka bomo bana ba motho ba sokola family ya motho ya sokola and then re sokola so rena re be re tseba gore go diragalang mathata go swana le ya ke tlo go kaganya le ba sepetlele sewe ke tlo go kaganya le boramolao ke tlo go kaganya le lena le family re riela a re suwe motho ne re nyaka ba ntshe motho and then ba re biletse department e right ye leng gore ba tseba gore ya forensic gore ba ye go checka gore motho ka marapo kwa ga ma cause nna ke bereka ka ba a ona dintona ona silo ke masepala fela masepala o swanetse go ya gore thuša ka gore motho a ye go checkiwa gore ba gabo ke bomang ka lebaka la re motho o tswile mmušareng a laelela ke batho ba bolena re nyaka gore motho a tsebe gore tsela ya tlileng ka yona re re o a bolokiwa le kgono a tsebe gore o be a boloketšwe plekeng e wrong nkwešiša bitlalela re tsebe gore bitlalela a se la ga bolena go njwaleng ke kgopelo botša mo lesenke le be le beilweng mola dihlogong tša mohu goba lesuka le la ka mo pele le tlišang ke ba mmušara leina ke la mammola ne le la papa re le tlošitše le tlošitšego ene a ke re masepala gantši ge re ya go boloka molete re ngwala nomoro ene nomoro re ngwala ka leina la mohu and then nomoro ya mo masepaleng e reng yona dipampiri tšela tša ko sepetlele ka gore di sa le gona ko gae ke tsona di ka ba le nomoro ela ya lebitla la mathomo ke tlo tšea dinomoro tša gago kgaetšedi yaka re swanetše re thuše mohu wa batho a ye gae ba gabo ba monyaka ba bolaya ke go kitima le moki ba kitima le ba profeta ba kitima le dingaka ba nyakana le mohu wa bo bona a ba mo kreye yona tsela ye ya gore re founele ke tsela e kaone ya gore motho a kgone go fihla ga gabo
a ke lwe le sepetlele ebile ga ke lwe le ba mmušara nnete ke nyaka gore ba department ya forensic ba tle ba re thuse ka taba ye gore motho a kry-e ba gabo motho a bolokilwe mmola e se wa gabo lena a kry-e ba gabo and then a kgone go ba le khutso mo a leng gona gobane taba ye re ka se e tlogele fela e le ka mokgwa e leng ka gona so potšišo ke gore na ba geno ka mokana ga bona kgaetšedi ya ka ba ile ba no dumela gore taba ye e lokile ka mokgwa e leng ka gona solanka nna re kry-ile wa borena a re bolokeng re tlogeleng wa le gona mo ebile ba itshwarela meeting aga ebile ba itshwarela meeting ka baka la gore motho la bolokile ka name tag ya papa ke ba itshwarela meeting ha ba itshwarela meeting o ntšhutšwe lentšu la gore he re epolla mothola e tlo re fa ba re tlo re fa nako e telela ke tsebe re ba rile nako e telele ya eneng e tlo re memiša le maphodisa e tlo re sokodiša kgaetšedi yaka nna ke bereka ka batho ne ke ngaka ya setšo ke latile bakgekolo ba bantšhi kudu ba sale ba bolokwa ka gare ga dipolasa re ba lata semmušo re ne le ba gabo bona ba le gona ba mmušo ba go tšea batho motho o a kgona go epoliwa a ya go bolokwa mo plekeng e right o nkwešiša ke mmereko ke department ya ka yeo mokgwa mongwe le o mongwe o swanetše go bolokwa ga gabo ke nnete taba ke gore ka kua gare ga lapa la geno go tlono fela go na le yona taba ya gore le bolokile batho ba babedi ka mokgwa o e lego gore o mongwe ba re ke papago potšišo ke gore bahuba ba tlo baka lapa lela gobane mohuo a tlileng ka mola o tsebile lapa lela e le la gage that's why ke re o hlabetšwe so dilo tšela phoofolo tšela a le mohlabetšeng tšona ke tšona tše e leng gore di ya go lo swara ebile di ya go lo khosetša mathata sedimong a ke nyake gore go sasa e tle e be o ka re ka lapeng la geno le hlabile kgomo tše pedi goba tše tharo ke ra kgomo tše pedi le riela mohuo mo teng tabe e santše e fele ya gore re bolokile motho ka phoso fela re ile ra mo epolola ra mo iša ga gabo goba re ile ra mo epolola ra mmušetša mmušareng wa ikwešiša seng gore ka ga geno go be le mabitla mabedi o e be gore yena ga a tsebagale nna potšišo ke gore na o feleletša e le wa gamang gobane kgomo e hlabileng e tswa ga bolena so nna potšišo ya kaši o ra gore ka lekhula papago go hlokile batho ba babedi ba e leng gore le ge ba re stopo se na le smele papalela ko go no kgonthišiša gore o ke yena ke nnete o re mmoloka ore ba no re ke papa kgaetšedi yaka bona ka lekhune ba mo checkile mo sefatlhong mona ba mo bandišitše ka tlhoso around tlhogo and then mo molomong mo na ba mo loketše something ore re ska bona gore o diagalang but re bona gore mo molomong mo o wela o bontšha gore ka mo molomong ga o na selo bona mo motho a sene leleme ke ola le reng a se wa bolena goba ke papago ke ena o laetseng wa borena ke ena ba montšhitše leleme ke ena o re boneng gore a na leleme cause mo na a wetse bontšha gore ka moganong ka mo aowa ga o na selo and then ba mo tswaletše ka something mo molomong so se se white and then ge le bona gore motho ke papa rena maraane leleme lena la no tswela pele ba bagolo ba no re gomme re ya mmoloka le ge re bona gore leleme la gage ga le gona mola batho gale ba rareile papa moremi na ba rareile and ba rarea ka baka la gore name tag e re papa na ba rareile le le gore na ba bona gore mo something's fishing mo mara na ba rareile o rarea and then a re tsene tabenši o e boletše wa tseba taba ye ke kwa e nkgwatha gole ke kwa gore ba mmušo be ba šetše
ba lokišitše e chopper goba e kere aeroplane ya gore e tlo tšea papago o ya go latlhiwa lena le ile ge le ya ka mola forensic nnete le kry-ile go na le chopper yewe awa motho a re sebetseng ke cousin yaka ke yena a rileng kitimang ka pela ba mo ntšhitše ka fridging ene nnete bommamolo aka borangwane aka bo buti aka ba fitlha kwa le bo mmaka ba kry-ile le gore ke nnete o loketšwe ka ra plastiki o sola tape etswe so ba morotse ka di-solar tape and then ba mmeile mo fase mo florong and then ge ba fihla ba mmušara bano ba dumelela gore ba tsene goba ba gapeleditše go tsena ka kgang mmaka ke yena a peletšeng go tsena ka kgang o fetile mothola o bereka mo monyako a mo thibela a tsena ka kgang and then o rile a tsena fela a tlhakanetša ke name tag mo lotong nge reng ke papa then a gopela skero a ikhathela yena mola mo sefatlhogong gore a bona gore ke mang a kry-ile gore ke nnete ke papa and then mpotse mo kgaetšedi aka ka morago ga gore a bone gore ke papa gago ba ba mo mmušareng ba e leng gore ba ntšhitše setopo sela sa mathomo pele ba ile ba reng ka taba e bona ba e dirileng mothola ba re ka nka mola o rile yena a tsebe gore mothola wa e a ntšhitšwe ka gara fridge mma ka nanye ko tseba gore wa e a ntšhitšwe ka gara fridge wa e a le mo fase and then lena la napa la sebitše maphodisa gore setopo se se nape se ye forensic gore diatla tše di swerego mo tša mafelelo di tšerego papa go di mmeile mo e ka ba e le mang a sanka la e dira taba yeo le menano a senke a ba gona bona kgaetšedi aka go bile setopo sa mathomo se bolokilwe se se neleme go a hloka go riwa dinyakišišo name tag gona e re papa se re ge se fetša go tšwa ka morago go tlo go tšwelele sa papago gomme bona ka bo bona ba palle go bula case as e le ba sepetlele bona ntwe ne ba tšhušitše ba sepetlele ka mogola nna ke boneng na ba tšhušitše ko gore botšea ka nanyo ko šua sepetlele and then ba tseba gore sepetlele se tlo tswalelwa no mara gape taba ye mane kore e eme ka lehlakore le lengwe e le go gore a inape nkgotsofatša kgaetšedi yaka lebaka la gore se ke yang nkgotsofatša ke gore le bolokile setopo la mathomo se tlhokile leleme go a gomolwa ka ge name tag e re ke papa la gomolwa ba re papa o bodile family ya se ye go botšiša gore go diragalang papa a bola e go a gomolwa gantši ge motho a fetša go hlokofala go na le dipampiri tše dingwe ke lebetse gore ba di bitša BI ore IB ore o ka re ke BI e ya ngwala gore motho o bolaile ke eng ene a go ne gore motho a ka bola ka matšatši a mabedi a le ka gare ga fridge ye e le go gore ke a kae ke a kua government because mmušara rena ge o e tla go mo tšea and then o mo iša ka gare ga fridge so o ka senapo wa bola wa be ba re o rotha madi cause motho papa go lena o ba bethile ke stroke a ke tsebe o ba ne go ne mo go ne ntho gona so madi a be ba re a rotha a rotha e tswa kae mo mothong wa bodileng okay potšišo nngweši ge papa go le fetša go kry-a gore ke yena le buile la bitša ba le ba mmušara gape wa lena bona ge ba lefa maele ba mmušara lena ba rileng a one maele ba re fileng ona okay ge le ya go boloka papa go gape le motšere le motsentšhitše ka gae yena papa o tsene ka gae o robetše ka gae la be la boa furugo la mohloboga ra motlhoboga ka morago ga kopano ye e bile go gona ba ileng go yepolola mothola e ka lefa mathata go hlokile motho motee wa reng re ya go fetša kae ka go ba le mabitla mabedi ga itšedi yaka
ka segagabo rena ge motho a fetša go robala re ne go nyaka ngaka re ne go nyaka baruti lena topo tša bo le na le dithege nna ke tse papa Moremi mara papa ka mogola nna ke boneng o ka ruthegilwe ke nyaka go tseba ka papa o wa mathomo yena a senke go a tšwiwa gore a thegiwe a senke a diwe selo a kere ba rile ba re a thathiwe a die selo motho o bodile mama go sa le gona o sa le gona ba bo papa ba sa le gona ba bang ba robetše taba ye kgaetšedi re santše re ilokiše mohuo la swanetše go epollwa ba mmušo ba motšeye wa nkwešiša re tlo ikgokaganya le ba molao ba e lego gore ba amana le sepetlele sela go bile go tiragalo ye re tlo ikgokaganya le ba tsebang gore ka taba ge e riegetše so re santše re bereke jwang kudu ba ba bolelelang dilo tša go swana le dimmušara re tlo ikgokaganya le lapa la geno and then taba ye e loke e be gabotse gobane taba ye e ka se fele ka mokgo e lego ka gona ka go nore e lokile ka tsela ye e lego gore no e ka gona ke and then potšišo ya ka ke gore ka gore le iletše la mathomo ka kua gae le rekilelo ye le ile la e kgaola bogare kgomo yela ya mathomo la go e hlaba mokgopha gona o ile kae ke nnete akere so lena le family ke a le gore le tšere taba ya gore a le epolle motho o ra re maphodisa le ona ba ile ba nore ke nnete a le epolle motho nna ebile maphodisa la mmakaditše ba moela bidabidi ya rena ke rela gore lena ge le family le lengwalo la gore ga le le epolle motho le be le nyaka gore mohua wa batho yena a fetše ka goreng a sa tsebiwe kore like lena be le re go felele kae ka yena nagana ile papago a bolokile ke batho ba ga Moremi and then go ntšhiwe lesenke go fele ka gore ba Moremi ba mmolokile gomme rena re monyaka re sa mo kereye o ra re wena ba le ka reng ka taba ye ne re tshwenyeile kudu papa Moremi kore le dilo tše dintšhi ne re sa di nagane ne re tshwenyeile kudu no taba ye a e gabotse ne re tshwenyeile kudu ka baka la gore bonang papa re mo kreile jwang re mo kreile mola ebile setse re elela le gore dipelo tša rena di a folanyana kgwedi fela ba thoma ba re tsošetša dipeini apape batše ba re o humane papa le no wa e bona ye taba ye kgaetšedi le dula kae gae ke ko Belabela le ka Belabela papa o boloketše ka e Belabela a ke dire so re ka kry-a mang ile ko kae ko leribeng ka baka la gore wa ba betha batho ba le ka kwale gore ke nyako ya gae ke nyaka papa thabetse saruri a se tlhola boya ka mo South Africa ene papa ba botša re motho le se ka mo lokolola gore a boele morago tshwantse re boelela kwa re boelele ena morago ka baka la gore motho a ka se sa boya maphodisa ba lokolotše monna wo gore a ye go boloka mosadi wa gage monna wo o feditše matšatši a makae a le mo ka gore ke kwa le re se o robetše ba re ka morago matšatši a mabedi bona ba boloka ba re ba boloka then ebe ke ba maphodisa ba mo founela ba re ba emiše poloko ya bona then a tle ka mo South Africa a tla tšee batswadi ba ngwana a fitlha mo o boletše dilo tše dintšhi tša wana o fela batswadi ba a bana di-passport o diela ke mang di-passport a bolela di-story tša wana o fela ba mmeya ka mo diseleng 2 days ka baka la gore ba re kwa ba re motho wa bola ba re a bana di-fridge a rapeletša maphodisa rape kwa rena di-fridge
kwa e motho a tlhokofetse re no boloka re na di-fridge tša go lokela ditopo ba nampile ba mo lokolla ya so ba le mpotse mo ba ga bo papa go hlokagetše o motee wa go ba le passport wa ka yang ka ku ba re nona le sestera ausiaka ba re na lwa kudu wa ngaka a emelela monno la kudu ka matla a emelela monno la papa ka re ke a bolela re bile wena se ka ba bolela selo o sister wa ngaka ke ngwana motho le o la lenkua a hlokofetšeng mara se ngwana se bana ba papa o motee ola wa ko Maputo kwa papaka o wa ngaka o kwa monno mongwe mara mma bona ko motee ya okay o wa ngaka o kena gale ba re a lwa kudu e ba bolela a re le ska bolela monno la ke gala a nna le shila ke gala motlhokometse lenane le le kae na kwe ka mokae ke kore ke wa tsa go nentongwe ke sa ikušišing gore o ra gore family ya bo mmago mohu family ya gabo papa go mohu ka mokana ga bona batho ba ba hloke di-passport tša gore ba ye go bona ngwana monno la ba sa mosweri nna nto e kgonagala jwang gona o go ka ya home affairs wa re ke kgopela gore le ndireleng passport le mpeng temporary ba ka gana gore o ye go bona ngwana gago ga hlokofetše na gona ge monno re mo dumelela gore a boloke ngwana wa rena kua o be a monyetše a mo feditše na nna sa nyala fetša gona wa e ge e le gore motho ba se a nyala fetša stopo sa borena se seneng passport se sa boe ka gabo sona buti aka o rile re wa bolela buti aka wa ntšha lentši la gore o tla bolaiwa le ntšha ke mang lentšu le lentšha ke malome a bana ba le boruru a sesteraka ba re le yena ke ngaka boruru wa gona buti aka o rile a re wa ile dumelela batho ba ko Maputo gore ba je sesteraka na wa ile sanya ke re ya ko uwe wa ile gapeletša le emelela monno la gore monno la ka se bolaišila wa ile apeletša ba re wena o se ka bolela selo ebile selo re tla o diela bothata nko e sware soganyane kgaetšedi yaka ke nyaka go lokiša taba ye nngwe ka mo ke tlo no re dropi ke be ke bue go wena gone jwale magagešo ye le theeleditšeng ke Mokopane Community Radio Station ba le nyakang gore bona live ka mola le no tla ka mola pageng ya DR Moremi Dr Moremi o no ya mola Facebook ya gago wa no re DR wa re Moremi ke mo re tlo tswellang gona and then ra la kwa ditaba tše ka moka ka botlalo gore di sepela jwang ka mola mafarahlatleng and then la kgona go bona dilo tše ka mokana ga tšona ditaba tša borena šidiwe ausi wa bolela gore ga gabo go na le mathata a e leng gore ke Therešo ge e šetše a fihlile ka lapeng la geno go tla ba boima gore o amogele wa tseba mathata go swana le ya auso a be ya go fa magagešo a tloganya ka go lebelelwa ke tše di gantšhitše nna re berekang ka tšona ke ne nnete gore lena le thomang go theetša lenane go le tšatšing la lekgono go ba bošegong bo le ya kwa gore tše le go gore ditaba di tla ka mo ke tša mohuta mang ba gešo le wena go ne mathata go swana le ao re batamele re ngwalele ke tlo go fa nomoro ye santšeng o e leletše and then re tle re kgone go ka go thuša nomoro e leng gore ba gešo o rata go e letšetša go nyaka go gahlana le ba ga Moremi ke 079 170 le ba bolelang ka yena sesia lena o bolokilwe butiaka o na le passport se ga gabo rena ntola e dirileng mosadi ola wa gore ga a thoma golwa o wa golwa a loša bana ba lena a ye golwa a tshwenya ba ka kua bogadi a kere ka re ka se gabe rena ge ngwana a bolokwa santse go be kgadi go be malome yage
mara e re tsamaya ko bathong ba re o lwa le batho ba le na lwa le bona ba ra phela ba betha ba bui ba mo tlosha ba montšha ka gae ba mmeya ko leribeng. wa bona mama nna ke re santse ge go kgonagala ge e le gore monnola o gana go nyala re late ngwana bo rena re mo išeng gae and ge e le gore monnola gore ke mosadi yaka a tle a nyala a fetse and ntho ke nyakang go e botsa baswa ba ga bo rena baswa a re gane ge le ratana fela e reng ka gare ga marato a lena le lebelele ntaba ya gore le ratana le bomang ene tsebang ga gabo batho ba le ratanang le bona ene le tšeng ba bolena le ba tsebiše mmowe gobane tšatši la lehu a le tsebe ke motho go tlo hlaga dilo tša go swana le tše wa makala o boloka ke batho ba bogadi ba gago mo gongwe ba bolela polelo le ba geno ba sa itsebeng ene ka nako o ba se ba go nyala wa fetša gobane bontši ba basadi ba lentšhetša magadi le a sepela le ya go dula ga gabo banna so taba ye ke thuto mama nto re fang yona ke thuto e kgolo go baswa ba ga borena ba Afrika Borwa a re sken ra kgahla ke go kokotelwa go ba go ntšhetšwa magadi e be re sepela re ya go dula mo ba borena ba sa tsebeng gore re dutše kae wa ikwešiša mama so lenanego le ke tharollo ya mathata so go tla mo re tlo rarolla mathata a lego gona mo nageng ye ya gabo lena so ke tletše go tla go le thuša ka mathata go swana le ona ge e le gore a butu wa loleng ntwa e kgolo sa le gona ke tlo go founela ka morago ga lenanego ka kry-a dinomoro tša gage se se ya go santše a thušege ka kua ga geno santše le thušege ngwana wala e phepang ka diokobatši santše a thušege ene le wena mogalabi wa gago santše a thušege wa kwa gore ke mmereko mokakang o tlong go ba gona mo go wena mabapi le tabeng ya thušo ye o tlong go e kry-a so re ikemišetša go tla go le thuša ka dilo tšeo ka mokana ga tšona fela se ke se kgopelang ke gore ke tlo kgopela perekišano ene dilo tše dingwe ge re di lokiša mama a di nyake re le mafiegane go lokiša taba o le lefiega a go tlo go thuša ka selo re nyaka go lokiša taba dilo di loke di sepele gabotse so ke tlogetše dinaga tše dintšhi kudu ke tlile mo mokopane go tla go lokiša ditaba tše so ke kgopela mangaka baruti ditšhaba tša mo mokopane ba eta pele ba tle ba šomišane le rena kudu go taba tša go swana le tše gore setšhaba sa gabo bona se kgone go agega a ka tlela mo go tšeela batho meberekone ke tletše mo go thušana le bona ke tletše mo gore re tle re ageng bana ba borena ba ba sokolang re tle re kgoneng gore bana ba go sasage ba e ba le bothata ba tle ba re thuše taba kgolo ye e le go gore mama e gona ka lapeng la geno go diragala diphoso ene batho ba bagolo ba le gona mara ba se nyake gore ba rietša nnete o nkwešiša kore ke sola gore why diphoso di riega batho ba bagolo ba le gona nletše batho ba bagolo ba tsamaile o šetše bana fela so lena bana le tlo šala le e dirang kgoro ye ka mokgwa e leng gore go nbuelela ke kgoro ya bolena e ka gare ga mathata ka gona ka baka la gore rangwane ya ka o tlhokofetše ramolo wa ka le ena o tlhokofetše tšatši le o tlhokofala papa ka o tlhokofetše le lasbone ya abo wa khosa gore re šerelane ba bangwe ba ya o boloka rangwane ba bangwe ba tla o boloka papa jwatše nna lapa la bo papa ka o lefedile ragolo a ka o robetše mmae papa papa le ena o robetše lapa le la a le sana motho no go tlo loka mama go tlo loka go santse go senyege go fetše go loke seng gore go senyegele ruri a re nyake ntwa gore go senyegele ruri re nyaka gore go senyege then go fetša go senyega go be batho ba e leng gore ba lokiša ba ikwešiša that's why ke mema di-psychology tša mo gore di santse di tle di re thuše di-social worker tša mo di santse di tle di re thuše mo e leng gore go hlokagala boramolao ba mo santse ba tle ba re thuše mo e leng gore go hlokagala nna ke tletše mo go bereka le batho a kere so thušo ke tlo lefa yona a ke ne probleme mo go senyegileng go nyakega ba lokiše gore ba tle ba lokiše a kere so go ya le ka mokgwa e leng gore le gahlana le mathata ka gona mama ke bereka le banna
ke bereka le banna e ka spale taba enne e ka spale taba e radio ya le fitlhella mo le leng gona ya ke tlo no gopela gore o se ke wa dropa phone o e be go jana nko thietse radio ga nyane re no bulela ba thieletse ba babedi ba bararo phala re go gore ba ka fa mama maela majwa okay yeah nomoro ya rena ke 0606853271 0606853271 ke ile gore moena motheditse mo gae o ka tla go e šomiša ge le nagana gore ba spetlele ba file lapa le setseka gore le leke go phumula molato gape lapa be le swanetše le ema le taba e ka mola gare lebeletše bopuseletso ba kgotsa ba re io bathong signal ya lekgono a e ba sware gabotse re na le seemo magagešo network ya lekgono ka mo ke kudu ba le ba phelang ba ne le rena ka mola dikgokaganyong tša leago ga ya ba swara gabotse network ya lekgono e bontšha e fele kgaoga mara ke rata go leboga melaetša e ba e romelang batho ba kgotsa gore theresho batho ba na le mathata ka nnete ba bontšha gabotse gore mo go lefase le ke mathata ba botšiša gabotse gore ke sepetlele se sefe se se dirileng ke which forensic hospital ba nyaka go tseba gore na ke mmušara o mofe o dirileng ditaba tše le sepetlele ba nyaka go tseba gore ke se sefe se se dirileng so ba lefapha la forensic ba kae ba e lego gore nke ba emetše ditaba tše kore go no berekela go kgotsa re ka mokopane makopantšha batho re kopana le tše thata lekgono ke ne le yena morena phala ba gešo ka mo phala wena o e bona bannang go no lahlela hlware le gonyana phala prof ke nagana gore le tlogele le di tshwara ka moka yeah le di tshwara ga botse se segolo ke go re ba ka ga e pele ga ge ba tla boloka ba netefatse dilo ka moka gore di sepela ga botse ntle le gore ba e tshole ka morago ka baka la gore go e tshola ka morago go tlo le costa nako le masheleng ke tšele gore ne swanetse le di lebelela gape le progress e tlo ba e ema goba mohlomongwe e amega le bontšhitše ga botse gore tše dingwe tša dilo tše di goreng di ka ba di diraga ka mogae di ka ba di sa dire ke gore dilo di sa sepela ga botse di ba motho e le goreng ga sa roba le maemong a maleba goba lefelong la maleba ke a dumela gore ge ba ka dira gore ba lokiše dilo ka moka di sepela ga botse ba kgone go sepetša monno wa mathomo dilo di ka tloga di bulega ka mogae bophelo ba tloga bo boela sekeng go tshwana le peleng no le bia ga botse ntate phala problem ya motho ntate phala mohu o swanetse go bolokwa ka lapeng la gage ene mohu o swanetse go bolokwa ke ba gago so ge o kry-a e le gore batho ba go swana le ba gabo mme so ba bolokile motho fela ba bua ba motlogela ba ria funeral nngwe gape e šala e ba bothata ntweo ba ikwešiša e tliša leswiswi ka gae e tliša mathata ka gae e tliša madimabe ka gae e tliša mohlako ka gae e tlišetša bana tshokolo ka gae prof le bontšhitše ko mathomong kwa morago gore banna ba babedi ba ka ba balela motse o ka baka la gore ba ba hlabetše ka mogae ke therešo gantši ge monna a fetša go hlokofala ka sega ga bo rena re hlaba pudi ye nngwe ba re ke ya lekgeswa re hlaba le kgomo ba re ke kobo ya gage so a go a swanela go hlabiwa kgomo tše pedi le pudi tše pedi di hlabela monno motee so problemele ya go hlaba santše ba e lokiše that's why ke re ba swanetše gore ba ye polleo gomme ba botse badimo ba bo bona gore motho o re ya montšha re mmušetša mmušareng a se wa borena gore kue go sasa pele ga ba ya go bodiša gore nto ele phaofolo le e hlabileng be e le yang badimo ba tsebe gore bana ba go ile go ba le phoso because no bona ba tseba ba e solvile mo go bona e fedile what about diphoofolo tsela ba di hlabileng ba hlabela mothola e le ge ba tseba e le papa go bona what about dikilelo tsela di bileng gona ba ilela mothola ba tseba e le wa ga bo bona what about if ba nyakile moruti go bangaka e thegile stope sela e se sa ga bo bona so le bitlalela lona le yang go dula le sene segopotso sa go bona gore ke sa gama le ya go fetša ka goreng e ya go ba gore lapa le santse le tšee maekarabelo gobane e bona la o kare ba utswitše stope sela ge stope sela se ya go ya gona ka mogare ga lapa le a ke tsebe prof gore na e ka ba ile gore ba ba lapa ba ka ba ile gore ba rile go tseba gore papa wa bona wa nnete ko mofe ba boela morago lebitleng lela la mathomo go ya mohlomongwe go botša ba bagolo gore le a se lebitla la borena putišo botsiši e ya botšišiwa ka mo
a ke yarabe batho ba ba lapa ba mpuelentšha le mamaganyane malefo batho ba ba lapa ge ke lebeletše a sanka ba ya kua morago ba ile go kwa gore papa shu ba napa ba lebelela ela papa fela so ke dipotšiša ke nyaka gore mama mpotse gore ke mang wa tswang go ya go tšea lesenke le la lebe le ngwadile gore mohuo ke papa go bona go diregileng nakong eno ya o botsiša potsišo botse kudu ntate Phala o botsiša potsišo botse kudu ntate Phala a ke kwe mmagorena ka mo mmagorena ntate Phala ka mo o botsiša potsišo e botse gore ka morago ga gore le kwa gore mohuola le mmolokileng a se papa wa gago ne ke mang wa family a ileng kua le bitleng go ya go tomula lesenkelela lesenkelela le latile ke butiaka wa firstborn le latile ke ena and then gona ga fetša go lentšha lesenkelela mola o le išitše kae nna a ke sa opola gore o le išitše kae and then a re tsene tabeng ya death certificate ya papago o bile le death certificate tše pedi goba le tšere yona e le a mathomo la boloka ka yona tše pedi o ne death certificate tše pedi di sa le gona ka mogae ya mathomo a ke tsebe gore ba sepetlele ba itšere nako ba tlile ko gae na gore ba re tloetše le yona na ka baka la gore na ba tlile ka makatla namane ko gae kwale o lesle batša ke tsebe gore ba itšere ba ikgopetše ore jwang ka baka la gore rena banana ba re ntšhitše ka mo ntlong no šetse batho ba bagolo fela ke bona gale ba bolela le ba sepetlele and then lena le file ke mang maela gore le santse le ngwale affidavit a ke tsebe botia ka yena o file ke mang maela gore tshwentse a ngwale affidavit tiragalo ye ke ya ngwaga mang ke ya ngwaga mang na papa go hlokofetše neng ke nana gore ke ya 2011 ke ya 2011 2012 and then ba sepetlele le bona ba dumelelane le tile motho and then ba ya go fetša ka go botša ba ga bo batho ba lege ba katla ba re ba nyaka mothola ba reng gona mothola a bolokilweng kua le tsebang lena gore a se wa bolena bana ba gage le re ba reng mo ba lego gona gobane ke sure ba nyaka ka gore a ka mogo nna re kweleng o ka re ba re mothola o topilwe ko morago wa spa o topilwe ka morago ga spa and then ga topilwe ka morago ga spa go re maphodisa go na le case e leng gore ba e butse and ga go ne case e leng gore ba e butse gore ba bomohu ba butse case ya missing person gore dilo tše gore re ga botse ga di šalo morago go ne ntongwe e sa šalo morago mo and ga ile gore molao wa ga ba rena o tlo bereka so re tlo ba le problem cause re a tseba gore motho e ka se thome ka rena o ra gore o na le ditopo tše dintšhi tše di timeleditšweng no gore re tlo ba le problem ke nagana gore ke swanetse gore ge re boa mo re bone gore taba ye re ka e bereka jwang e re ke ye go e dulela fase re e nyakele maele and ge e le gore motho ke nnete ba re o topilwe ka morago ga spa re ya go nyaka go tseba gore batho ba ba timetseng go list ya batho ba ba timetseng motho o ba mo topileng o ba apere jwang a le go riagetseng ka ena cause ke ne nnete gore setopo sa go swana le sona seo sa go ntšhiwa maleme sa go diriwa eng ba mmušo be ba swantse ba be ba ga go butse case santse re emele di-result tša go tswa forensic tša gore doctor e reng ka setopo se and then batho ba go nubela ba mmušo ba kgona go tseba gore motho ke mang a ke re ne di-fingerprint and e kgona go botsa gore motho ke moremi ga moremi o dula ga matlala ra mošebo and then ba kgona go romela batho gore yang ga moremi le o botsa ba ga moremi gore motho shu wa ikwešiša ke a ikwešiša so a ena molato kgaetšedi ya ka ke tlo bolela le wena la boraro la beke tlang batheeletše babogedi re tlo boa taba ye re ilokišitše e nonne ile gabotse ke lebogile go boledišana le wena kgaetšedi ya ka baka la nako tše dintšhi re tla di bolela ka morago ga lenanego ke lebogile thata kere o lebogana nna thank you Phala
prof mo go na le dilo tše go na le ntho e sa kwišagale mara a re bereke sone ke ne nneta gore batho lenanego le ba thoma go le kwa le khono la boraro re tlio boa re ya go nyaka ba lapa le re ya go nyaka ba spetlele seo go diragetše go tiragalo ye re ya go nyaka ba maphodisa a station se go diragetše go tiragalo ye re ya go nyaka o motee wa molao o e le go gore o tseba kudu ka tša molao ke bereka ka tšona department tše diso so gantši ga go tlhagile dilo tša mohuto re a tsenelela a re tlogele taba e le so a re tlogele normally a re tlogele le so ke ne bonnete ba gore balatedi ba ka mola Facebook ba tseba gore go ile go ba le tiragalo e nngwe ileng ya diragala kua morago ka sepetlele se se rileng sa lesea le e leng gore le ile la timetswa so re ile ra išala morago go fitlhelela le yona re fitlha mafelelong re kwešiša gore go diragetšeng le nno ba feleleditše ba re ngwalela di-report ba re botša gore taba ye e feletše kae so even le yona taba ye santse re kry report ye e tletšeng ka gore e fihlile go rena ene ge e fihlile mo medieng Facebook page ya ka e followa ke batho ba bohlokwa kudu so ba tlo fetša ba re botšiša gore case so re feleleditše kae ka yona so re santse re ye go e bereka taba ye se se gatlile ka taba a lla ka yona e swana le re santse re boele setšhabeng re ba swaretše taba ye e kwagalang le tlo bereka le Morena Malefo I will make sure gore ke make sure gore before la boraro taba ye santse ba e berekile e feditše then re tseba gore ro bereka jwang le yona e re bereka ka yona ka department ka ko Mpumalanga be dila ka bona bo Morena Malefo so normally ga go ne case tše diso re gopela o motee wa mo stationeng sa mo a re thushe gore re tsamaye le yona le lena le kgone go tla le feedback ye e tletšeng e leng right akere ke tšona ge re thuša setšhaba gona so nna ke lebogile kudu Morena Phala sa mathomo ga ke leboge go tseba ya bobedi ke leboge gore o berekile le rena ga botse ba theeletši ba tlo tlwaela ba tlo le tseba lenanego le se ke nyakang go botša ba theeletši ke gore ba ba nyakang thušo ya go tla mo lenanegong re ya ba thuša ba gešo ga re ba patediši re ya ba lata ge ba le go jana go ba le gausu ge ba ka kgona ba kgona e thaupa ka petrole batle and then dithušo tša ka gae ge e le gore go nyakega ditaelo ding re ya ba thuša so ba ka founela yena Morena Malefo mo go nomoro ye ke e balang ye ya 072 133 6761 072 1336761 go ba le ka founela 079 1709862 go ba le ka founela 060 9590303 go ba ka mala letlakale la rena la Facebook le no re la re ngwalela mo la inbox letlakala la rena ke DR Moremi and then le tlo bona page ya rena ba geshu ina le 198 k ye bontšhang ga botse gore ke ya rena ke rela gore ge le ka kry-a go na le ye nngwe ka gore batho ba matšetšea o no kry-a ba didira bo rena mara ge go swanetše go tla nakwa go tla go dula mo ditulong tše ba sa tle Morena Phala ya so ba re followe ba re latele ba tlwaele tšhaba tša mo Mokopane di tsebe gore thušo e gona so ke lebogile kudu ke leboga le batheeletši ba Mokopane community radio station ke leboga ka dikgokaganyong tša leago go bao ba ile go ba itshwenya ka di-data tša bona go nyaka fela ba balla live stream ya lena ba kgone go e tseba because re no go bogela ke ba ba leng kgolenyana gore gantši ge ba sa re kry-e mo ba nape ba re sware ka live stream yes live stream ya rena do ba go e metlhano ka re bjalo le nna ke a tšwa tsebeng ya gago ke re go tlhola mašimo ga se se mabele tle re tšhitšhile go latela